Sizobulaye kwaze isikhumbuzo baba uthi ngalo ngosazana isitabelelo sekhulu amashumi esikhombisa nesishiyagalolunye. Sizocela ushuma inqubo wasenqabeni ubasikhona isitabelelo inkosi Moses. Oh!
sithandazela. Amen. Sisesikhumbuzweni sikababa uThungule Makhosazana. Leli thuba sizonika abefundisi babafakazi imisebenzi emikhulu nemihle enziwa ubaba uThungule Makhosazana. Lesanodolele sinendidela inkosi imbusisa. Sihlangene la isikhumuzweni sikababa uThungule Makhosazana. Nkosi yahlupheka kakhulu, wahlupheka kakhulu baba. Bezulu uNkulunkulu wangempela. Sindaweke. Kunzima kakhulu. Sikhumbuzo sanamhlanje sithanda ukushuba kakhulu. Ngoba khumbuleka izinto ezibuhlungu. Zodwa. Ngiyacela kwasemakhosi ukukhuluma ngobuNkulunkulu othimo. Kuthe ukwena kodwa khona oqhamelayo. Kodwa lokho ngiyinhloso ukuthi ngizokukhuluma khona kuthe kuba kude. Oqhamelayo yilokho ukuthi mzukwana baba uThimo enweba leli thempele ephile engaguli ndawo enweba leli thempele liphezulu. Sasihamba naye hamba enweba. Wabuza umfana kaJiyani wayemngane omkhulu kwabafana babiyela wathi 1-2 ebala uthi awabeka kanjani amatshe wayesephenduka esethi wena ngowabani wathi umfana ngokwaJiyani ukhona leSophia wathi wahamba wayesethi mfundisi Ntombela wathi baba sengihamba wathi awuyingane kangakuyaphi wathi khululeka ikona inkosi ezayo futhi okungijabulisayo iyokukuthanda le nkosi ezayo angiphatheka kahle mathe ahamba kodwa yena washo okwesithathu wathi kulo mfana mayembuza wathi ungakwaJiyani wathi ngicela uyeke manje ungakwaJiyani mangikubuza phinda ukubuza uthi ungakwaShembe wasehamba ekhaya lapha ethempeli phezulu wabuye ngombuzo ngwabani wathi ngokwaShembe wathi inkosi enkosini sesosindileke waseqhubeka nokugaya ithempeli esinye siwuhapha inkulumo yoNkulunkulu ngangisekhaya le kwaHlabisa babeseGoli wathi afonele ngibizwe ngabizwa ngafika ngoLwesihlanu wase ngibiza ngeSabatha ekuseni wathi ngizocela ukuba ungifundele umthandazo base ngivalile inkonzo emini bese ukumemezela laba bantu bami abagulayo ungisize hambe ungigezela bona ngathi inkosi yamakhosi kanti babusho njalo njengeso sikhathi emfuleni ngaleya inyoka esishaya abafundisi abawu4 beyinkonzo yavuka izulu ngesonto liyana kakhulu
hayi ngiyalayisha nje amabhasini abantu bahamba baye emfuleni ngoba ngiba ngokugcina emfuleni sengiyofunda incwadi angibashiyi ngapha bahamba bonke baye phambili ngifike emfuleni ngoba sengizofunda incwadi bese ngibayala bese ngibafaka emanzini mangifika lapha izulu lina kakhulu lijuma lenza yonke ngifike sengithathile ushembe ngihamba naye angiye emfuleni mina ngedwa cha mangiye emfuleni ngibathatha bonke ushembe sihambe siye emfuleni ngoba mangihamba mina ebe ngibuye bese ngifika amaveni awu-4 emile vimba abantu lathi ye izolo la kufa abantu abawu-4 bebelelela idumbu zabo kunomhlanga-ke lapha mkhulu nomnikazi womhlanga unamakhanda awu-7 hayi mangifika lapha bese lithiswa ngingene before ngikhokhela abantu ngingene angibuka amaphoyisa ngifike lapho sekulungele khona ukuthi sengaphaphasa ngihloma ubhoko ngithandaze ngiphume ngibakhokhela abantu ngithi ngiyabakhokhela abantu bavuke imoya bonke bese ngithi ayithule indlondlo enkulu ayikashona ukuthi ayithule zonke indlondlo bese beyathula ngafaka baba u-5 izulu laduma lamba lapha kwami lamba kakhulu kwakhanya udaka phansi ase ngiyama ayabukela amaphoyisa hamba amaveni awu-4 kusebenzi wenyazi lo othini ngase ngiyabona ukuthi lo mbani lo nakuduma kwezulu khona umuntu ozolimala la kodwa mina ngilimala ngoba lento nginandaba nayo lento yakithi ngase ngikhomba izulu ngesinqele ebhekile amaphoyisa ngathi leli izulu liyangiphazamisa leli ngicela ukuduma kwezulu nombani yakhona kuhamba kushona eSoweto lahamba amaphoyisa elibheki lonke iphoyisa nephoyisa langena evelini yalashaya iveni lahamba lathi 4 kusiya umuntu lo umsebenzi leyo yothi ngabuye ngo-7 ilokhu ingishaya ingqini ngikahle kathi ngingena yayibeka ikhanda ogodweni phakathi komhlaba ngase ngentsheni sengifikile ngithunywe ushembe into engizogeza abantu bakhe la yasibeka phansi ikhanda phezu kogodo aqhubeka ilokhu ingishaya ingqini engiphusha ngikhahlele ingiphushe ngikhahlele kwazi washa u-7 ngo-7 kelenye kwasemfuleni isikhathi eyakha ngase amabhlidi la ebamba ngaba bantu ngase ngibonga kuye ngathi ngiyabonga sengiqedile sungasalwenza umsebenzi wakho sengiyakudedela ngathi mangifika lapho ngangejubane uthini athi hey usinde kanjani enyokeni ngithi mina bizokwenza inyoka kanti wena bukuphi ngobukhona izangoma zikulimazanga bezizongilimaza kanjani babi izangoma wabo bukhona wena ngeke zenzele ukuthi izangoma ngezakho athi inkosi ibusise uyangisiza wanginikeze imali lapho yokuthi ngibuke ngiphindele ekhaya lapha bengilande khona kuningi umuntu angakhuluma ngoNkulunkulu oyothingo lenkosazana kunomfana lapho shembe onhlanta mhlambe bawu-20 ngazi nami kodwa bawu-20 mangibuka uzabize-ke kahle bawuzongibiza ngomama wakhe untanta kamakheso wayefundela lapha nongoma lapho ufunda khona abantwana bamakhosi halisela ushozi ukudla ngase ngiphezela ishozi ngenye ilanga sekuhambisa ukudla mayesegana utshani wakhetha ukuganwa yilo ngisho bemfundisa lapha nongoma ukamakho wathi ngengane yenzani manje mayeseshadile utshani wathandana nomunye inkosi usisi wamasho wase mhlawumbe lona wayemncane kunalo wayemthathile wayesedubula lo usisi wamwathathe ebhangazi wamdubula lona inhlamvu yakhudla inhliziyo wabakhoma lo makoti lo kantanti inyanga ezimbili ekhoma lokusifikile othi ngithi baba ihlazo lena lingavumeki waboshwa untanta waboshwa yibhuni nesibhamu leso angikho lapho usebuNkulunkulwini bothi ngalenkosazana wayese ememeza la ipulpiti baba wathi ucela kungabikho namunye ozoyokumbona untanta lapha ejele ungabikho nje noyedwa yokumbona akafuni ukumbona ngoba wachaza wathi waboshwa umfowethu ebamba ibhenki enkunzi umfowethu ozalwa babilanga wathi babilanga kungayimuntu kuyokumbona
ngathi ngalindele ukuthi ungathola ucingo. Hello? Yebo. Ngutshanta mina ndodana yoThimo. Tshela uThimo ukuthi akunikeze imali uyilethela yesinkwa ekuseni nebhatha nemali yokushaya ifoni yekhadi lefoni. Ngathi naye uthi yazi lo muntu uthe baba akungakhulunywa naye. Ngathi kulungile ngoba akangiboni usejele. Akangiboni. Ayeke nje ukuthi ngiyiphathe le ndaba kubaba. Kanti angibuzanga la mina. uNkulunkulu lobothi wahamba wasondela izinsuku zokuthi uNtanta angene ecaleni wayesephinde phone angabuza ukuthi iphi imali le ngathi icele sekuphela unyaka senkomunye unyaka waphinde wafona icala libi kakhulu tshela ubaba ngithathela ummeli libi kakhulu icala phela baba uyangizwa nje bangikhuluma njengoba ikhuluma nje kahle baba uyangiswa ngayidela ngeze emnyango lapho ngafika ngafaka ukuthela ngale embengeni athi ngane yami angitshengele baba ukuthi uNtanta kamthathele ummeli waphuma njengenyoka isumlilo wahamba phezulu azoqhatha ngaphambi kwamothi ngithathe mina baba wathi ngosemkhosi njengoba ngithume emajele nje inamba yami kuwo wonke amajele wasethule tidu uthini uthi angisho ukuba icala lenzima ngicela baba mthathele ummeli wathi le ngane izothi ngishumayela ukuthi abantu abathethelelana kodwa mina yona ngiyithethelele hamba utshela ummeli ukuthi akahamba yoyimela tshela umtheleda akayimele awungasola lapho sehambela phezulu nami ngoba sengikuwinile lokho ebengithunywe khona bangitshela umthelezi waye umthelezi eMalisburg mayifike eMalisburg umthelezi la sengizogacela khona mina mayifike eMalisburg umthelezi abuya fonele mina athi no laphana kudingeka abazali icala lidinga abazali beyingane zombili kufuneka abazali bomfana nabazali bentombazana ukhulunywe ngeza kubaba ngasho uthi ubuthelezi uthi wayesethi njengamanje wena baba kaNhlanhla njengamanje nje uyamuzwa futhi sobela athi baba wathi wena baba kaNhlanhla nalapha nabazokwazi ukuthi sengithe ubaba kaNhlanhla angibazi abazali angamazi umshweni makho ukuthi kwakumkhwe kaNhlanhla angazi ukwakhe kumkhokhela angamazi impela mpela bese ngiza ku-anti la uNombala anti yamazi umkhwekazi kaNhlanhla ngayithela konje wena njalo usufuna ukhipha uNtanta manje uNtanta afuna lo baba manje uNtanta wabanje nesibhamu eyodibula ubaba angabuza khula senjangazi ngiye kumkhulu senjangazi afika khulumele lekhulunywa uNombala ngibuyele kubaba baba ngicela ungisize ngikhiphe anti ngikhatha amanazareth azongibulala amanazareth anti angilanda umuntu owazokubhekana ngesibhamu mina ngazi lutho baba ngayimsulwa wajaba wathi kulungile yekela umtshele-ke nobuthelezi ngoba ungene ngawo ukuthi akayeke ngamtshela ngamfonela noNtanta ngamtshela cha wayesechaza ukuthi ngobani nobani abamqambela amanga wafika esangweni babemqambela amanga ngempela lapho wafika esangweni engade yolungisa isibhamu wafika wakhipha isibhamu wasinikeza amaphoyisa wangena lelo phoyisa linikeza isibhamu laphuma latshela abantu ukuthi sengibambe yothi kulubaba naso isibhamu kanti into engazange yenzeke safike eMalisburg saqale eKanyezini intimo zasuke eKanyezini saqale eKanyezini sathi masifike eKanyezini wakhipha ipulpiti sizophela ipulpiti wasevuka ekuseni baba ngoLwesihlanu oqala sathi masingena eKanyezini wabiza bonke abafundisi wasibiza sonke sesabuye nababephethe wathi ubabilanga wayelala nobani endlini sesehlalweni wathi cha wayengalali nomuntu ubaba inyanga ezuleni belala nobaba cha wayengalali nomuntu wonjani lo shembe lo olala nendoda ngaphakathi wonjani angithi mkhuba yile hayi wagijini walanda umkhulu ngale ngekhala vena ihamba ngalo wahamba yathi mayisesangweni
wathi ayimeyama waphunga ngejubane waya kuye wathi unikele 10 zanga ade ngiwongivuka nawe unikele 10 zanga manje asingibulala njengoba unginikela kwenze sebe ukungibulala manje ngoba sekuvume wena hayi nathula uThixo wasethi ngibekele khona lapha esangweni wabekwe esangweni kwase kuhamba kwakhiwa ke ithende njalo ngasesangweni engesakwazi umkhulu ukungena endlini ngoba ingaphakathi masifike eMalisburg enhlanteni uyasibiza futhi uthi cha la indawo kayikho ngicela ngosemthethweni ubaba angene kule yandle leyo uyayikhomba ke angene kule yandle ngoba indawo ayikho la yokwakha hayi siyabonga ke sengithi mina baba le moto ayisafanele afanelanga wena uhambe ngemoto isikhathi iminyaka emibili uhamba ngayo imoto akufanele lokho athi baba hawu nathi likesha nalizithini likesha bese bethi awuqinisile baba bese fika lehleni nihambe niyofuna imoto enkulu kunale la wafuna khona eRand Rover hayi le akusiyo le lena akusiyo sasicele ukuthi uthi ayifike eNtabankulu uzofika la eNtabankulu saphuma kuya mkhuba uyosayina eThekwini sahamba sawoyibuka egalaji wafika wongena wayaphakama naye yaphezulu yasidansa lapha phezulu sathi awuyingcwele impela imoto ikhona base kufika leyo umuntu abathembu lemoto soyithula kubaba kuzimoto yamantombazana igama kuphelele kanti kodwa kusiyona umuntu besikhethe hey wena wasethela imoto esingayithenganga athi hayi khona isimbethe nje kusho sibisi khona isimbethe eqhwele iyalungiswa izokuthi mina sheba athibele emotini kuyibuyele egalaji abazokwenziwe lokho sasuka la wayesithengela yabona ukuthi wayilungile wayesithengela iphepha isolezwe nelanga wayesithengela lo nelanga lokugcina lapha eTrue House waphuma umfundisi umthetho wanyakazisa iphepha aliphethe wadansa ngathi yini wathi sesisayinile uthi mina ngisayinile uthi sayinele into ebesikhuluma baba sengisayinile uthi yebo uthi baba nithayise ngesonto nobabili nomthetho umthetho usayine kanjani siwu8 asayine na yedwa singabonanga nento isayina baba nithayisile isonto cha ubathi uyala ase kuyafundwe wase kuyafundwa cha ngazozi kulo ngaphezulu zinkulumo lezi lapho yaseNtabankulu iphepha lapho malifika nalo ufana nalozama nalo wathatha iphepha ogijima nalo baba nobaba waphuma ifaka ishedi wathi esendleleni wabona kadokile wahlehla wayesethi asesifika yini ngabuza mina ngathi yini le manje yenza manje ngathi yini wathi baba wabone ngani lo ukuthi mina ngiyabona ngeke kulunge ngigebengu lezi bese kulandwa athi abalandi kumele eze la mmeli wafika nomfundisi uKhanyi nomfundisi uMzila bona bafika nawo ummeli hathi eqoqana siya kummeli masifika lapha kummeli wathi ummeli hayi ngoba baba wayikhalanga kuyiswethu 7 lencwadi ukuthi uyisayine ayinamsebenzi kodwa ngizofuna imali enkulu kabi wabizofuna ama-advocate ukuba ayilungise wase kuba hayi kulungile wayesethi Thelezi ingane yami iboshiwe ngiyikhiphe noma ngiyiyeke uthi Thelezi awubabi iyeke ikhiphe baba Thetha ikhiphe baba Biyele ikhiphe baba Mzile ikhiphe baba Khanyi ikhiphe baba baphela bonke basedina ngami ngoba uyazi ngela dodana Mfundisi Ntombela ngathi ikhiphe ngoba sekusuka kuyo hayi ngoba kusuka kuMfundisi Ntombela ikhiphe manje wona so wayesehlangana nonke nikhiphe ingane yami lapho uNkulunkulu bakhe bukhona siyafika eGoli yaphona uThelezi ukuthi icala lingesikhathi esithile ngelanga elithile ezobe siseGoli ngani ngiyaya baba Thelezi efonile uthi icala likusasa athi baba biza uShozi ngimbiza uShozi kuze nifike ngesikhathi esiyiso la lapho ngabona khona uNkulunkulu impela ngokashema Frank kungasikhathini la athi uShozi baba makuthiwa nje amen esiqoqweni sikaThwalofu singene emotini sihambe kobe sekulungile athi baba buye kuSelimi ngizokunikeza zonke imfanelo zendlela uShozi athathe konke uShozi phetholo ukuya nokubuya nokudla kwakhe athule uthi ntambama sekumnyama shebe wanyini isilwane lesi bese biza mina ngise aphume efake yema fika angiphele umjiva
avulele iphakethe elikhulu angene endlini abuye neroli nje boshiweyo ayifaka kuleli phakethe elikhulu angasho lutho abuyele endlini futhi aphinde abuye neroli engaphansi kwale ayifaka kuleli langapha iphakethe abuyele endlini abuye neroli encane-ke manje athi ayifake kuleli eliphezulu iphakethe athi ngaphethe iphakethe lalela ebona le roli engiqale ngayo baba ungayivuli hamba uyofika le mali sibheke engakhali umakoti uyoba yebo bamkhalisa ukuthi ushapha usumthatha uya naye kusitheleni ufike lapha kusitheleni umvulela emabeleni usheshe bese ufaka le yarole engifaka eqala bese umtshela ngayitoilet ayobala angakutsheli ukuthi utholeni kule role kophela ukukhala ngaleso sikhathi ayithezulu manzi sesha usethi uyabona mali yesitini role baba uyoyiyeka imoto iphume iyothi mayi-halfway bese uyiqaqa ma uyiqala uyothola inamaphasela phakathi uyoyiqaqa umqeda uthatha iphasela yakho ifaka phakathini bese uthathela amanye amaphasela uwanikeze bonke abantu abasemotini ayobenela ukudla kwabo wayebazi kangakanani uthi ungabanikeli bengabaphumi la ekhaya bayeke baphume bahambe nabo ngakwenza njengoba beshilo masifika laphaya bamphungisa umakoti ijaji alikafiki ukuthi asangalilokoti akhiphe isigebengu sombulala athi ngabe kangiphilanga ekhaya ngimfune eboshiwe yayingasebenzi ingane yanganhlanye ngimfune eboshiwe bakhuluma baqeda ngabona ukuthi siyasondela iyakhala siyasondela isikhathi nasithi makoti mntanami cela ukulandela sahamba sasithela mali ngenza lokho kuthiwa ngokwenza ngekhiphe role ngayifaka emabeleni ngani hamba uyongena etoilet ubale ungamtsheli mina ukuthi utholeni ngoba nani kuthiwa ngingazi yahamba ngingakhulumi lutho kuthiwa ngokwenza njalo wahamba wabuye ungasekho ukukhala manje asengithi mntanami ushembe yamethemba ukuthi uNkulunkulu angithi wathi yebo ngathi uqinisile wathi yebo athi ushembe mayicela kuyinto noma ikhulu kanjani ungayenza ngoba icela ushembe ngoba uNkulunkulu wathi yebo wathi mntanami ngithi uNkulunkulu uthi ucela ulesuli icala ngizolesula kanjani icala ngoba mina bangasibona ukuthi ngumakoti lapho koshembe ubungenayo ilihlo uyihlo ubungenayo njengamanje ilihlo usumtholile uthi ubaba ngubaba wakho nomkhwenyana wakho inkinga obhekana nje kwashembe uzoyitshela mina ngizoyilungisa ngangenza indlela yokuthi kulunga izinto hayi ukuthi ngizoyilungisa ngangizokubani ngizongena ngokukhona hayi sibuyelele lapho eboxini masifika lapha lingene ijaji bese likhumbuza-ke lo mshushisi uthi kwenzeka kanje nawe usebhokisini ngapha nanhlala uqhamuka phansi lapha emgodini umela phezulu iphothe lime eduze kwakhe uthi umakoti umyeni wami lo nengane naye emhlabeni kudaliwe emhlabeni ukuthi abantu baxabane kudaliwe futhi baqolelane ngicela ningikhiphele umyeni wami basuma bathi iyahlanya ingane iyahlanya kelisa icala wena yakelisa ijaji icala ahleselela elinye ilanga sabuya seza la ekhaya sidlule singidisile masifika la ekhaya lafika ilanga lecala sashona khona masifika lapha ngiphethe ilirota ayisenkulu ilingene ngimnike angene ebhokisini athi ngicela indoda yami ikhulule bese basukela ababameli nalo ibhunye libabili bathi cha iyahlala khona lo muntu ayenze khona le ngane khona yenze khona hlezi icathelele lilanga lahlehla sayigibisile sasiwegibisile sakhona sihamba sonke nabafundisi masifika laphaya yathi ngane ngicela umyeni wangaphume bathi ayayayayagula yasukuma ijaji langikhoma bathi baphomela bathi lo muntu angazi ngicela ukukunika namhlanje ingane zakho zombili uhambe nazo ngizohlala kuwe icala lokuya lizongena ngelanga elithile umvulele boys hamba kuyike wena behluleka bonke umntanthu uNhlanhla nomakoti ngabuya nabafundisi mase sendeleni uNhlanhla kabongo afune nakusondela eduze kwalo mfazi uNkulunkulu bunyazi bothini sengilithini lethe njalo ngoba ngunikeza lezi ngane uma kwaba khona iphutha
osekantolo uthi bokwehla wena-ke kula mgodi ukuthi ngumfundisi lobonakala phambili mabe kwaba khona nje iphutha lenzako lezingane wena oyokwehla ngaloya mgodi utshone phansi lathi khona khona indodana yakho hayi wethemba ushembo wami makonto endleleni siyahamba phela seyimotini baba uyambona ukuthi akabongi nokubonga uzombulala bese sijiyela ukuthi kanti asabongani phela manje kumakonto ekiphethe hey ebafundisi kusewa kini mina aningazi uma niyabona people force nje bathina kube nethikithi lendlu yakhe yasejele athi nathi yami ngabuyela endlini yami ngabona ngishaya umntwana mina nginentombi yami kwamasho mina enengane yami eyahlala emakhanjeleni kuhamba umama angangizwana nesifundo lesa nandaba naso ngesenyo angeke ukuthi usondelani manje usondela ukuthi ngehle ngeyitebhizinisi yakho usondela khona bathi bephethe bisila bebi ukuthi sabe kanjani ngasala ngathi baba wawuthi angibe ubaba kanjani ngomfuna ngosho ngizoboshwa yesa amaphoyisa esebona la azomlanda ngoba lesa singeke ngisishiye kwamasho kodwa umfazi usemanisbheke lapha athenge khona indlu hey uyalwazi-ke nawe uthini manje vele wafakisandla la lwabamba isipele laseliyadlola liphenduka luthi luphendula yonke into ibe yilento lufuna ube yiyo lwafakisandla egceleni edibiselwa lona ngasemtimbe yini kwehlulayo ngoba uyinhliziyo zonke khona mntu abenza intalo uwokwankonto ukopha mina wena hayi konto ungoba wawuhlose ubungokho nje ukuthi ngibeyibaba lethi sigebengu sakho aphinde alole nkosi yami lezi inhliziyo kanhlanhla athande umkakhe ngoba wena umphathi wenhliziyo lwalo lokwesibili lwaseluthi inkosi kubusise ngeke kusenzeka lutho abasesukufika bangilande cha hambolala ngahamba ngalala ngethukizana ukuthi kuyangqongqoze emnyango amaphoyisa angilandile o5 ekuseni umsebenzi yothini wakhala umcingo baba umfundisi niyambhisa ukuthi ngulomuntu okhululekileyo nihambe kahle imoto izolo hayi kanti sihambe kahle hayi ngathi sisale kahle nangu inhlanzi la eduze kwami unhlanzi eduze kwakho lesimshiye kwamasho uthi hayi kufikile ebusuku nangu nje ukhona la hayi amnikeze ucingo kanti wena mfundisi ngicela ungicele intethelo kubonke abafundisi engibathukile izolo ungicela intethelo nakuwa ngazi ukuthi bengenzani ngihlezi nomngami mina ngasinda-ke mina uthingo lwakhala inhliziyo layihlanganisa same time uthingo uNkulunkulu wabanye uNkulunkulu ngangiyiphika nayo leya yangizuma ngoba ngangithule phela kwakuyithi esihlola indlela uma ubaba endaweni sezokuthi ubaba yethu house kase sihamba siyohlola noKhanyile okukhona uNkulunkulu la wachitheka lapho wachitha yothini okukhona uNkulunkulu ANC la kwaZulu-Natal wakuthiwa umlungisi Ndlela okuyena owayewayenda zonke izinto mase kufika la kanye nacela ukuyochama masesiqedile ukukhuluma indawo uzohlanganyela kuyo ubaba isemlazi no isemhlaba akusekhona la so ibona kanjani manje uma sizohlola athi bhuvane ekuseni igijime phambili nizoyibona indawo bese nijike senhlangabezwa kwabayo bese yes khuluma yedwa manje uNkulunkulu akakhuluma yedwa phambi kwami uKhanyile usawuchama yes bazohlangana kusasa emva kwendaba koqhumisa engethuke Khanyile phuma sanga sifike lapha eJudiya naseJudiya sifike eJudiya ngibeka ukuthi ngane ukuthi ngicela ungena phakathi ba athi ngeke ngicela angene Khanyile ungene Khanyile sikuqela baba awusayi eThekwini kusasa ngithi awusayi eThekwini kusasa eThekwini awusayi kusasa mawuya eThekwini kusasa udayisa ngesonto kunephepha babengibona emoyeni liyarawunda la emoyeni leliphepha alibhalwe lutho kodwa linesignature yakho ngezansi mase eThekwini kodwa saleli iphepha leli kuthiwe wabeka uvukile ngalolu suku uzukani uthishike ibhanti sodwala emathuneni sedwala emajele ngicela ukubizela lemfana umlungisi uzomtshela wena ambiza umlungisi wafiseni umlungisi bafuna ngena na endlini namhla lamhla sesofeni ugqoke kahle uyamana nje umuntu omkhulu
namhlanje esofeni basekuthi ungumngane wena ngiyudlela sihlobo sami baningi abakwandlela la ekhaya sihlobo sami phela wena uyoyilalela-ke angisayi eThekwini manje wathi wathi yekeza kakhulu wayewawa esofeni wawela phansi wethuka ubaba ukuthi hawu antambela khuluma ngani wathi mbonile baba wayesethi ayihamba kubafundisi mame vuma abafundisi ukuthi ngihambe hayi ngizohamba wayeza kubafundisa ngiphelele ibhentshi likangema wahlala ebhentshini ngibiza ngesiphuphu esingafundile esinqaba nemali phela ngifundanga wahlala ebhentshini cha ubaba ngizokhuleka kubafundisi ukuthi ahambe manje aye eThekwini ngabona bazophendula into ebheke eceleni ngoba abalathi udaba bathi lalela mlungisi ubaba akayi eThekwini ngeke aye eNtombontombo wathi dweke owa le bhentshi likangema phambi kwethu babona ukuthi konakele wasola bashaya imoto hamba wathi nya wayebelesela uSibisi uthi baba bonane noVukile ngoba kwakube kuyimali isamba semali thoyo bahlanganisa uyothola imali engaka ngaphendula ngaba ngumegcekeni ngangena necapha kulabo bantu engisabayo la bashemba abekho abantu engisaba njengoma kodwa ngalelo langa ngangena necapha boma kumani nanga babedayisa ngesonto bathi uma siyazenza waphuma wathi baba cha angisayi Ntombontombo angisayi bambelesela wayesethi uyayazi indlu kwababa eseshona wathi ngiyayivula ngikhona le ndlela ehlala lapha baba uyivule ngikhona wathi ngicela ukuyohlangana naye khona baba iphi inhlonipho la ungaphuma la ekhaya uhambe uyohlangana nengane le ngane izingane la ekhaya ingane umfowenu uziye la ekhaya ingane zakhe zathi kodwa wenza la ekhaya sakhuluma naye wazohamba kahle wamnika nemali wonjani lo Nongesi akeze la ekhaya baba uphuma kwakho nje uyele ngaphandle uyobongcoba hayi baba kodwa kwaqhamuka kwase kusizumile kwaqhamuka kwase kuthiwa hayi aseThekwini wakuzwana mteso wathi wabuye eThekwini tamutshela umphelekezelo hawu kanti babeyohlangana noVukile eThekwini uzogcina sesayinile uNkulunkulu loyana uNkulunkulu ma umenza thethe ubethethe ngophethe yazi lento ngisayona mina ayifanele ngifanelanga ngithukuthela mina nje ngifanele ukuthukuthela Ntombontombo yena owangikhanda njengoba ngikhona nje ngakhanda yothimo ngangigula kakhulu lapho kubaba inyanga yezulu wayazi abantu ukuthi enye kubaba inyanga yezulu ngangigula kakhulu kubaba inyanga yezulu ngangimthatha njengomkhulu wami ongempela wasunginikeza ilungelo elibi naye kanti inyanga lapha bekuthi ngingene endlini ngingangeni indoda wangibisa inyanga wathi yayibona le ndla ingene indoda la ngathi baba wathi kodwa wena uzongena njengoba kulethemba uzongena yonke into la uzokuyithathela hawo mama nginjani kanti ngiyakhula impela thina ngempela ngelapha ngase ngiyahlukanisa izinto sengibona lokhu kulungile lokhu akulunganga noma ke ngimfohloza angikwazi ukufihla into mayimbi angikwazi ukuyifihla ngibela kuyongishesha ngikhiphe lo bala ngithanda unyazi lami namhlanje ngiyangithanda unyazi lami kanti yabona mfundisi ngicela senze imvumelwano ukuthi 2013 esuku ngo-11 la esuku ngicela senze imvumelwano sokuthi mina nawe ungakuniki inkonzo kodwa esikhumbuzweni uyofakaza ngiyokwelekelela bese bekuhasha kodwa mase bekuhasha kanti ufakaza esikhumbuzweni bese ngingena mina lapho nazi intambo bafundisi benkosi khulumani ngoNkulunkulu wethu yes Osmin Gidwa Angina Oh Baba
ngiyakhetha unyazo lezulu bantwana benkosi yasebuhleni ubili ezokusho okuthathu indaba yethiwe nonkosazana umfundisi uzikhale eMpumalanga ukuthi ithempeli ukhuliswe esibulisweni amen uzikhale laphana kithi wezendaba enkulu unyazo uthi nonkosazana baba omncane wayephoyisa kwamahlathi nesibhamu wathenga nesakhe sebamfutho semthethweni kwathi langalimbi udadewethu omncane eqomile kwamnguni nenye intombazane beka endodeni eyodwa Baba mncane usenikeza lo mfana wakho omdala uthi hambe bani ufike intombazane idukule ngoba iba udadewethu impela umfowethu wasithatha isibhamu wafela intombazane bayidubula wase uyaboshwa isikhathi eside vele mfana uthi masethi lapho ke umfana maseqhuba lapho ekade khona ziboshwa usethi baba ngiyabona inkhubazekile manje awusanginakile baba nenkomo eyodwa nje baba emsebenzini ongithume wona bese ngiyile kwaba likhulu omncane banikeze umfana inkomo umfana sefuna uplano babomncane wathi shona ngathi umfana bangayishaka ukumbulala wasithi umntana umfowethu ubukhola kaHlembe wena wayikhona echibini cela ungise kuHlembe nawe umfowethu ufuna ukumbulala hawu sewaHlembe naba bathi kulo into nemicelo ngambisa sasuka-ke nabo babomncane sayelapha baba seduma besane ngalowo nyaka lowo uma silindile laseliphuma uthi ngonkosazana lizabe sikhona uthi hawu selifike ikhetha lami isho mina baba sefike ifika nini ngiyafika manje ihamba ngokuncane uphi nakho uthi khetha uthi hawu baba manje laphana umfana wami waboshwa usefuna manje inkomo sengithatha isibhamu lesi ngathi ngimdubula waphansi lo mfana wangafa manje sefuna umbulala lo mfana hawu umfana wakho ha ubele ingane yakho ndoda bathi yebo baba lo mfana sefuna umbulala phambi ngisofuna lapho ngicela baba ugobile inhliziyo yakhe angangibulala inkosi yomusa inkosi yoxolo sike sahlala mina sayithamasi lapha kulo muzi inkosi siza ngoJesu wayelungile sambona ngamehlo ukuthi siphambi kwethu mina siyagcwele inkosi yomusa ikhulumile ngakubulala umfana wakho hamba ekhehla ngasabulala nempela lo mfana aphindana ngacabanga umbulala ubaba lo mfana lowo bahlala ekhathe eside kodwa mhla ehamba okuncane zange ayi umfana kwemngcwabo baba wakhe lo msebenzi engisho ukuthi ngokusazana lafika la kwezizweni lakithi ubaba welangana nobaba namhla inkosi ngevele ukuthi nkosazana lephezulu intaba emhlangano wafika umthetho umfundisi sasenza umthandazo ungenza isabatha usho ubaba uzophatha inkonzo kusasa
hawu mina ngimshumayeli ngayiphathe inkonzo ngisabo bathi ngiyaqala ngomshumela bathi inkonzo etabeni enhlaka aluphuma bathi inkonzo okugcina sasikhona lapha ethempelini sibayile basibe ngaphezulu kwalokho luthuthingo sebebuyile bathi banikeze imijimbo imnazayithi yabo ngoba bafika baphuca imijimbo lento basebeyigqokile bathi bayigqokise okanye bayithatha baphuca imijimbo le babeyigqokile bathi babisele imijimbo imnazayithi yabo lena ebayilahla kube thendana aku bathi amen asale ke mnazayithi amahle noma lo mjimbo leyo sinayo sonke mhlawumbe nami ngimjimbo ugqokile ngagqoka ngephutha la kodwa kube lona lawo azibuza ukuthi umjimbo ogqokile ogqoka lona uthiko yini unyazi lezulu kunikela umjimbo lezo amahle asike sizibuze kulo ndawo sibe silapha njengoba unyazi nothiko lasidusela umjimbo la inkosi ikusele ukuzwela ngiyabingelela ihlalweni sasesizulwini nihamete yonke ingcwele yonyazi amen ukodwa ngibantwana benkosi engibothi nami angifakaze ngakho lo nkulunkulu ehlangene ngaye namuhla abantwana benkosi uthiko lenkosazane kwake wafika inkosikazi la ekhaya iphuma la elinde lana yayisiphe kakhulu kubo kule eCape Town yasibike inkosini yaMalazaretha wayesethi ubaba awu nkosikazi kukude ezweni lakini ngizokwenza njani yayisikhala inkosikazi phambi kwakhe ubaba wayesethi ubaba la usuka khona awekho yini amaNazaretha yayisiphe kakhulu inkosikazi yonke into yayo ekhaya ingalungi yayisithi inkosikazi baba akhona abantu engengwabone wathi kupha sekhomba la elinde lana wathi hamba umbize lo muntu umbone eze lapha kimi ngizothuma yena le Cape Town ayokusiza kulolu sizo lokuphethe ayibonge inkosi yafika le nkosikazi engayazi hamba ibuza yafika kimi yasixoxela sase sisukuma sibuya sisa lapha inkosini yaManazaretha yathi inkosi kanti uwe ngathi baba wathi hamba ngiyekuthuma nguthuma imsino lenkosikazi ufika uthandaza kuphelele ukusiza lenkosikazi iye gcina uzokhala phambili ngahamba nomuntu bantwana benkosi ngeCape Town ngabasi ngacela umntwana lapha eNhlasisuthi ngathi ngeke ngihambe nedwa lo mntwana kwashefu ukwabulani ibizo lakhe sahamba naye saphikele eCape Town uma sifika kulo muzi ngifika abantu abangembethe ngwemhlophe bagcwele umuzi balindile ukuthi kusushembe ozoqeda usiza ayibonke inkosi yaManazaretha sikhuluma ngoNkulunkulu ikhoze ezinhle zenkosi ngase ngibuka ngaphandle komuzi ngathi fikani konke
ningaze ngene ekhaya ngiphakele ukudla khulumani konke elubizela ushembe wasusha umndeni bathi mvangeli okusihlupha kakhulu la ekhaya ubaba wale ekhaya uyabonakala lapha abantu ubaba wale ekhaya bambulala asimazi ithuna lakhe nokuthi wafelaphi ngasibazi kodwa manje uyabonakala abantu yena uhliphiza zonke izinto ngikhuluma nje la ekhaya kukhona ingane seyaboshwa ziyagweda umnyaka ase ngithi nisola ukuthi wafelaphi akhomba indawo ukusuka lapha nje phambi kwasemtshebheni bathi kunomfula lapho baba sola ukuthi lapho ubonakala njalo esemanzini ngase ngithi ngekholo bantwana benkosi ngangithule inkosi yamaNazaretha ngase ngithi laba ninazi imbuzi bathi khona ngathi asimlandeli sizongenisa yikho lokho enguthunywa uNkulunkulu sase siphuma inkosi ezindla kumnandi kuba noshembe uyabona uma noshembe awujahile utho unento enkulu ngaphakathi ngase ngiphuma uNkulunkulu engithumile ngosiza lomndeni ngase ngiphuma nalabo bantu sahamba nabo ngoba sasingena moto sasihamba lapho ngokugibela imoto nangabi nayo sasihamba ngamabhasi sasiphuma lembuzi safike sema phezulu komfula ngokwethemba ushembe maNazaretha intambo ngayicela khona lapho ngathi ngisola ukuthi kulomfula bathi ngayimisa phezulu kwesizini imbuzi ngase ngikhuluma ngathi shembe ngithumile lapha la malo babela baphume namuhla abuyile ingane zakhe ngabopha intambo la intanyeni yembuzi ephila ngidela phakathi esibeni ngase ngithandaza bangilingisa lapho sasana zoba lensizwe ngamba naye sasiphuma lembuzi sahlabelela inkosi yesimo sayizafika kulo muzi sayibulala ngaphandle ngizoxoxa indaba enjalo sathi ekuseni uMasivuka maNazaretha uNkulunkulu shembe maNazaretha sathi Masivuka ekuseni sesizokwenza unayi umthandazo kaNayini basebeyibika abantu emveni komthandazo kaNayini kwafika iveni yamaphoyisa yathi khona la kwasibanibani bathi abakhona yebo khona bathi woza lapha bavula ngemva kweveni bakhipha ingane sekade yagwetshwa ejele bengasayi nokuyibona yaphuma ngalusuka ibonkosi yamaNazaretha ikhokha umsebenzi onjalo kaShembe maNazaretha ngoba uThixo lwangithuma lomsebenzi ngila ekhaya lokuthiwa emsilo wale bangakhona lwaphinda la ukhona umvangeli la khona ithempeli kuthiwa yithalana thempeli ngathi mangifika kulo ngithi ngithinta indaba kaShembe kwafela badilika bonke abantu abakhelela ithempeli kwagcwala ithempeli nathi lokho unyaka sasisihlisa manje siwayisale ayingathi lethi ngaphezulu kwami ngabuya ngeza khona uNkulunkulu ngamfika eJudiya baba sifuna isimanga lapha abantu bagwela ithempeli baba kodwa ababethu bemhlobo wathi kuphi lapho ngase ngisho wathi ubani umfundisi wakho ngase ngisho ukuthi uShabanga la ekhaya umfundisi wathi labo bantu ufuna ngafika eThekwini ebuhleli bababhasiwe bonke hamlanda umfundisi ebuhleli hamba bababhadisa likhona maNazaretha nasi siziba namhlanje sokwakho umuzi omkhulu kwaphinyulele kwakha iWesrich kwakungaphinywe lapha ngasosikhathi kwakuyindlela yokuhamba ngafika ethempelini ngambikela umfundisi ayihleli uShabanga bakuthumile uthi woza ubhabhalisa abantu kuphi ngasho wathi uShabanga ngeke ngihambe ngibizwa kuwe Mshumayeli ufanele unike imali ngibele ngeJudiya ngilandi sifusiso wahamba yedwa umfundisi ebheke baba ngamuzwe sengibize kuye wathi yeza lapho ngesonto ngizobabhabhalisa labo bantu wehla le office umfundisi la ekhaya wayithume uThixo lokusazana ayibonge inkosi baye izinkumba abantu nangufakazi wami lapha uNgcobo nababelela ezwenyukele bangofakazi uNgcobo ihlabelele lona uMshumayeli sihlabele semfuleni ebadonsa umfundisi indlela kwaseyindlela ngebona lokho umusi lapha bafike sakhona into yobhekilana lapha ngoba uNkulunkulu ma ekhona impela kukhona isayini obona ngayo sathi masiyokwehlela nali ithempeli kaMagwaza loyiphoyisa oyiphoyisa lapho semushumana eyayisebenza ngaphakathi lapha kaMagwaza ngwalapha kiThekwini sathi masehla lapho kwakunomuntu ongakhona ugogo wakhona lemapondweni owayengakhuluma ngasinyaka yengane wathi makuqala isigubhu sidlula ngokwakhe waqaqekiswa wahalaliswa kakhuluma ibonkosi yamaNazaretha bafike babhabhathiswa abantu esizibeni emngeni babuya abathempela lokho namhlanje agcwele wonke wesidisha abantu bangaleso sikhathi yibo abakhela amathempela agcwele iNewland yonke ngiyabonga
inkosi enkulu yasebuhleni yazizulu. Amen. Cha, ngathi isihlabelana ngisitodile nje ngeziwa ukuthi ngijahajahile nami ukuthi ngibonge lo msebenzi yesibuwo wothingo lwenkosazana, into eyalenza ezweni lakithi umfundisi uMavundla eNkandla eMseni. Amen. Ubaba uThingo wasenzela indaba enkulu kwelakithi eNkandla. Eqala ukufika ezweni lakithi eNkandla lalina izulu, umalina izulu, imoto engabibikho. I4x4 yaqalwa ukuthengwa la esontweni, ithengwa ngoba kade kuhanjelwe ezweni laseNkandla la kwaphoqa khona ukuthi imoto kababa ingathintwa nje ayiphushwe ukuze kwazi ukuyofika eMseni. Ayibonge inkosi. Ubaba uma efika eMseni kuloya muzi afike esakhele wona, ngoba ukhona elinye igama uyathi ufuna ukuthi umbonge uNkulunkulu wasezweni lakini. Sasingeke sibonge uNkulunkulu ezweni lakithi ungekho umuzi okeke kwenzeka izinto kuwo. Ayibonge inkosi. Ngomuzi waseNkandla uShembe awakhayo kuningi akwenzile nesibonile ubuhle asenzele bona. Okukhulu kuthe uShembe uma esezoshintsha ibhanji siswele, sasiswele yonke into esingayenza ukuthi ukwazi ukuphatheka izwe laseNkandla. Sasanjelwa abafundisi, kungasekho umfundisi sesilingana njengezinto zomentshisi siyabavangeli. Kodwa kwathi uma inkosi enomusa njengoba sithi awu lesisikhumbuzo esenkosi eyayinomusa inesiha inkosi yesabani, yathi nayisihamba isizoshintsha ibhanji noma ingazange ikhuphukele phezu kwentaba, intangakazi sasiya kuwe saya kuyo sajika kubuhlungu engayile umnikazi wesonto phezu kwentaba. Kodwa wakwenza ukuthi akukhumbule izwe lakithi laseNkandla, wasipha umfundisi oyedwa. Ayibonge inkosi. Okuningi okuhle akwenzile uShembe ezweni lakithi okuphathekayo, kodwa ebekwenza kukhona okwathi elapha eMseni wasezogcina unyaka agcina ngawo esemseni. Lapho kwathi khona wasibiza ukuthi sondele lapha kuye ngaphakathi. Nathi nabe sesifikile, wafike waphakamisa ibhlukwe wathi niyangibona ukuthi nginjani bafakeni. Sathi baba. Wathi hayi, njengoba nginjena nje akukude, kukhona la phakathi kwini. Kodwa asethembisa khona wathi noma ngahamba ikhona inkosi eyofika. Uma isifikile lo nkosi iyobe inolaka ngaphezu kwakhe. Sasingazi ukuthi ubaba ukhuluma nje kuzofika isikhathi nje. Engithi njengoba ngiguqele izwe laseNkandla lapha, ngicela uShembe ukuthi izwe laseNkandla alikhumbule, ngoba izwe laseNkandla uShembe walikhumbula. Thina sasazi ukuthi uma kuhanjwa njengoba sasihamba nakuleli
Ngiyabonga baba lokho ngile. Umfundisi uMadondo ezweni laseMshwati kaSwayimane. Amen. Nkosi yamakhosi ngiguqe Nkosi ukubonga. Izwi Nkosi lakho lenkosi yesine inkosi uThingo lenkosazana. Maku bisakhona indoda engizala ngabe yiye ekhulumayo. Lapha ekhaya ngithi Nkosi kwehle isaga namanje kuseyisaga ukuthi inkosi uThingo lenkosazana yafika yasivalela ithuna egcekeni kaNazaretha. Kulensizwa engilamayo bayazi abanye ekuthiwa uSoyi igama layo sebebayibiza ngokuthi uXhasa. Lensizwa ubaba wena imoto nje lezi ingqoshe ezazinokheliyane phezulu zayigijima kuselapha ePhakameni. Usuthi mase iphela lezi imoto esekhipha insimbi lengaphezulu kakhelane eseyibeka egcekeni. Kanti lo mfana usuke endini engasente egijima. Wayesewela phezulu kwalensimbi labo khelane babe nensimbi ezayicishe lebheke phezulu. Emshaya umntwana mdabula ngaphambili waze wahlephuka ngisho ngapha. Nkosi yamakhosi lo mntwana sasikhona le ekhaya nobaba wayengekho. Sasesiphathe sigijima ukuthi simse endaweni zalelugu. Kodwa yathi imoto mayisilapha idlula lapha emjembeni. Yathi inhliziyo yami ngeke ayijike le moto. Angikwazi ukuyisa lo muntu kubeli ungamnikeli ushembe. Kwasho ukuthi imoto sasifuna kwakuyimoto yomuntu yathi le ngizolishiya la nisane niyibonele. Nangu umuntu uyophuyisa imangala. Amthatha lo mntwana safeza mfaka lapha esibhedlela eBT. Wahlala ke lo mntwana phela lenkosi kwaba yizwana nje imbi kwathi ekuseni. Afona udokotela angazi abantu abamadoda ngibona uThozani izosayina lo mntwana ngoba besifuna ukumqaqa ngaphakathi kodwa amancane amathemba. Umuntu ozosayina nakazaphile lo mntwana. Batala lenkosi ngavuka ngagijima ngeza lapha ngaphakathi. Ngathi mangikhamba ngahlangabezwa umfundisi ongasekho legcikeni nasekho emhlabeni. Wathi hawu mfana amadoda wenze nje ngathi nangisiza. Umfundisi mfisa ubone baba. Ngathi mangena ngesango kanti nansi Nkosi yomusa imile evani batala Nkosi kwakhe kuseni ngalezi ikhathi. Ngoba ngicabanga ukuthi kwakudabo past 7. Namaphoyisa kunzima nongena ngaphakathi. Sangena abantwana benkosi. Mangithi hawu wenze njani mfana wenze njani hawu mfana kaMadondo Nkosi yamakhosi baba ngizobika baba. Lo mntwana wakithi lela besifela umthetho wokufaka ICU kodwa abantu odokotela bathi ngeke lo mntwana esaphila. Ngithi ke Nkosi ke ngisiza kakhulu. Ungilandele Nkosi umphefumulo wabantwana. Ngisaguqile la bese kufona unesi. Ngibathi umetro lapha eDinton. Emesethi naye Madondo umuntu ozoza la anoza nomndeni emphathele izinto ngoba yomntwana ngenzeka ngingamfiki somise emoshona. Nikhona naNazaretha. Ngikhuluma indaba kaNkulunkulu. Nanga 4. Yathula inkosi yomusa abantu benkosi yabengizana ngaphambili eqhaqa. Yabengizana ngaphambili eqhaqa. Yayisithi mntakanando umntwana ngasho abancane kakhulu umntwana. Wesethi igama lakhe kwathuka ngathi baba wamqambe igama wathi uSomiso wathi amqambe igama elibi kangaka. Wesethi lalela-ke. Yayifika isandla ephaketheni inkosi yayifika neduku kaNazaretha. Yayisithi umntwana somqambe igama elisha. Akasekho engisambile kodwa igama elisha ngizomnika lona hamba umlande ngoba uma ngikunikeza manje leli gama awuzuyikhola lento engishoyo. Bathi abantu bazomthatha bamse emoshwari. MaNazaretha ngisangene wayeseyisimemeza inkosi esithi ingane ihambela namafutha egumbini. Yagijima kakhulu ingane esibe namafutha. Usethi uyakwazi ukuphatha into enhle na? Bathi Nkosi yamakhosi mangu ngimnikezwe ezulwini baba ngizokuphatha njengoba izwi lishilo. Wesethi ke thatha lo vasena akusiwo lo vasena kodwa umphefumulo womfweni. Ungalokothi uvuke uthatha ufihlo ufake esifubeni uthi uma ufika esibhedlela ufike ubathetha bakufake ofike uyivule isivalo esisihle uzivulele emakhaleni uma ufika kugcoba lo vasena ukugcisha nje emakhaleni wathi uyobuya nawe. Ikhona imadana benkosi. uNkulunkulu akabukanga ubuze bami nezono zami. Ngaphuma lapho abantwana benkosi ngahamba ngagijima ngahamba ngayisibhedlela ngisangena ikhanda liphithene.
ngishithathu ngazi ngisiphethe ngaba ngenyanga. Uma ngingena esibhedlela phela ngihlangabeze kunese lo metro leMessage House yaxolisa la Madondo benade sithi mhlawumbe kuzozameka. Kodwa lo mntana sengisayinele ngokuhamba ngosho ukukhuluma into angayibonanga. Ngathi naye kodwa udokotela engihamba nawe specialist ngicela nivuke ngaphakathi khona athi asangeni umuntu ngithi ngiyacela udokotela sengaphakathi. Akugijime lo hamba vusi ngaphansi efika nensizwa abantu bayimboza ngishide nomhlaba. Ngase ngifika ngima ngiguqa lapha entuza ngathi Nkosi yamakhosi ngithume uwe izwi lapho Nkosi. Ngicela ngabe Nkosi ngiphazamisweni indodana Nkosi lokho kunethile Nkosi kwenzeka. Bambuka ngase nguvula ngase namakhaleni kuye. Ngase ngugcoba. Bambuka lo nesuthi ngenzani. Kwaphela imizuzwana engango 3 minutes batala Nkosi ayisikhwehlele insizwa abantu. Ukhuluma batala Nkosi yomuntu okhona ophila wakwethu ukhona uchazelwe lokho uzana ingane eziwu7 ziyaphila ihamba ngenyanga. Ngizobongela Nkosi izona kithi shembe noma sinje Nkosi sithande. Umoya Nkosi omubo kade ukhona izolo shembe ungasembathi. Ngoba ngazi Nkosi mase ngatshazwa kwenkosi ukuthi siyawuvula kanjani ngoba namanje Nkosi owasibeka wena Nkosi awusilatha singavuki. Inkosi ayibuse ngizule ngani. Jabula Joseph. Nasekhosini Nazareth khuluma ngenkosi yomusa Nazareth okwake wathi ngelinye ilanga ngizokhuluma imisebenzi emibili ngizoba mude okwake wathi ngelinye ilanga inkosi uThixo lomakhosazana seliphathekile saphuma nomhlangano lapha ekhaya abantwana benkosi saphuma nomhlangano sahamba nomhlangano sathi ukuthi ubaba uyasilandela kanti ubaba akazusilandela sahamba kulokhu endleleni abanye bethi ubaba kutholakala ukuthi akekho azophuma neqiniso ukuthi ubaba uphi kodwa sathi masiyofika eHomesi Nazareth amahle Nkosini sathi masingenisa izitsha ngaphakathi kulandiswe lodwa nje Nkosi yoxolo sathi masingenisa izitsha ngaphakathi eHomesi base bevale igate bataniphumla ubaba bataniphumla sama saba izithingi sangweni sangazi manje ukuthi sizokwenza njani saba asazi manje ukuthi noma kufanele sihlale phansi noma senze njani sayizithingi wathiwa niphumla ubaba angisazi kwafona abanye kodwa ukhona wafonayo landizwe lodwa kaNazaretha amahle Nkosini khona wafonayo wasefonela la ngithi wafonela uzwana wafona wathi asaphuma nje
tshela nobaba ukuthi sesivalele ubuzakala ubaba. Hey Manazaretha, linye igama engilandayo lapho kulo ndaba. Ngilanda igama elilodwa. Waphuma inkosi yakwaDube. Yakhishwa uyena wathi hamba uyobuza abantu sebegibele phezu kwey'moto zabafundisi. Phezu kwazo iy'moto bethi uphi ubaba niphumule. Kodwa Manazaretha izwe lafika nenkosi uDube. Iqhamuka enkosini yoMumsana yoxolo. Ithi inkosi cha laba bathi balwela mina abalweli mina balwela iy'nhloso zabo. Mina kahle kahle akathi mina ngibekhona umuntu engithe kuyena mhlawumbe ngimtshele ukuthi ngiyaphuma noma angiphumi. Kahle kahle ngizofika phezulu entabeni kodwa ngizohamba phansi nomhlangano. Lelo lilodwa wathi mayiseqala ukukhuluma nathi, hey Manazaretha, wathi mayiqala ukukhuluma nathi, wathi mayiqala ukukhuluma nathi, wathi Manazaretha, mina angiyena mina umuntu oyindlame. Kodwa nje inkosi yaManazaretha mayibonge inkosi. Manazaretha lelo izweni lami langena lateketha Manazaretha lilodwa lingaqoshela lutho. Uhambile waya ezweni lakithi eShowe emsebenzini wasebukhosini wafika madoda kithi. Wafika entabeni yaseShowe Manazaretha. Uma efika ebukhosini ufika umfundisi uMathunjwa uthe kuyawela kunomathi igolo kithi uyawela mkhulu. Wathi yawela uMathunjwa waqishwa thathwa umfula wazi wabandwa enye insizwa yakakithi yabamba umfundisi uMathunjwa. Mayisefikile Mathunjwa yahamba siyobika. Baba ngithe ngiwela la akishe ngathatha umfula. Wathi khona umfula la. Wathi baba, wathi awu. Wathi hayi. Fundisi wathi baba. Lizoba khona ibridge. Samba kulo namhlanje na uthingo lenkosazana mayibonge inkosi. Nkosi kusise nizweni. Nkosi yamakhosi, Shembo ingcwele lo mntwana oguqile wakwajele ezweni labahlabisa kabonga uNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi isha nesokho bantwana benkosi sengizohlehlisa ikhulu. Lenkosi bantwana benkosi esizokhuluma ngawo la endlini namhlanje, inkosi enkulu ngalendlela eyisimangalisa kabonga Shembo. Ngithe inkosi yaManazaretha namhlanje ake ngiqunga isibindi. Ngifakele ingubo engayifaka mhla kuthiwa ngumfundisi ngoba ngizwile ekseni ukuthi ngenzeka ukuthi wajazi ukufakile mina. Kodwa ngithanda ilande inkosi yamakhosi leli jazi engilifakile ngale sandla sakho. Ukuzoqinisa inkosi abanye Manazaretha kuleli bandla kaze bagqoqwe kamnandi. Nangu umfundisi uMadondo phambi kwami nomfundisi uMathendwa ngelinye ilanga bawulandisa thina sagcotshwa kabuhlungu. Siyasiphathele kabi uma kungahle kuthiwa umuntu uyayigijimela lento ngoba namanje inyembezi ayiboni.
bantwana basezulwini unyaka ka-2010 ziwu-8 kuMeyi inkosi yamaNazaretha uThixo lwamakosazana ngisukuma abantwana bakhosi ngokuzibuhlungu ukuthi sibheke kuMeyi lapho inkosi yamaNazaretha yafika yakhala khona phambi kwamaNazaretha kwakuwumhla ka-8 kuMeyi 2010 yathi maNazaretha sengifisa obaba bangithathe ngoba ngiyahlupha sengathi ushebe bantwana benkosi singemhluphe ngoba abanye abasenabo abazali bathembele kushebe insizwe ezala mina ngathi ngigana okokuqala senzeka ngigana kabili ngekho ngathi ngigana okokuqala yayishawe istroke ihlezi ku-wheelchair akaze ngimuzwe mina ubaba ebongoyise gana mina kufanele ukuthi basengibuka phambi kwamaNazaretha yiyizi inkosi yamaNazaretha ibongogombela ukuze kunyakaze leya ndoda engababonganga obaba bayo mhlaliganwayo ningamhluphi ushembe uma amaNazaretha sizohlupha ushembe lomkhumbi ongaka uzohlupheka ngoba kunabantu abangasela yise abangenanina abathembele enkosini ziwu-11 Meyi 2024 inkosi yamaNazaretha phambi kwethu ithe ifisa ukufa ngoba ihlushwa yithi singamaNazaretha sibheke kuMeyi siyowela uthubeka sisho uvalo thina babesho ukuthubeka uthi ubaba befika uzofika phatheke kahle yini angawashela amagama abuhlungu ehlala buhlungu kuye ezweni lakithi kubile engizokusho bese ngihlela ngezansi siyahamba nensizwa engizalayo engumshumayeli ethempelini laseThulasizwe kunensizwa egulayo ehlanyayo eshaya abantu kadidrayiva amatekisi ishaya abantu bensizwa isiboshwa ngentambo njalo ilala iboshele ensikeni sase siyahamba ithi lensizwa hayi bantu abami lapha ethempelini ngifuna siyowenza umthandazo ongena kwesabatha koyamzi okuthiwa kunensizwa ehlanyayo sase siya khona sathi ngibonge uJehova maNazaretha nezizulwane zenu umsakho uhleli phakathi yasikhuluma lensizwa yathi-ke namhlanje sizokwenza umthandazo kusasa babona bekhasi sizohamba nawo lensizwa ushembise ethokozani uThixo lwamakhosazane lapho esofika khona siyomceba enkosini ukuthi kunedimoni elimphehlayo wathandaza kakuhle walungiswa ekuseni emvuka kuseduzane awuphengisha 15 minutes uma sivuka ekuseni uma bevuka abantu ekuseni lensizwa yakhiyelwe ngaphakathi iboshele uma bevuka ekuseni ingidi yaqeka usho ukuthi khona umuntu evulile lapha endlini uma befika bafuna isihlalelele ize nabelele insizwa bekwaya abantu ukuthi kuzokwenzakala imisi balangile salensizwa ithi ngeyibona lensika ukhamba umuntu ulensika efaka ijazi elimhlophe esimnyama lapha kwaloku ehlengetsika wayafika waboshele benomuzane uthi uboshelana nomuzane ngoba kusasa ngufuna ethempelini ethokozane mtuba iyafika lensizwa ngizala igimisa nomoto iyafika amaqomo aqayekeni lensizwa ibakhazela ngoshembe lensizwa manje ithi yasayilitsizwa efike ngulala ebusuku kwangena emotweni kwaphelela khona uyifika lensizwa kwangothigo lwamakhosazane ithi umnumzane usufikile batshela abantu sihlangane nawe sikhuluma ngalothando njalo abonkulunkulu hayi angiphethe inkozo kodwa sisenkozini sekufike indoda lapha empangeni ejuthi izobika umnikazi wezinto babalahlekelwe imoto yami lahlekile ithi inkosi yamaNazaretha hamba uyobeka epolice station le moto izobuya ushapo uzoyilanda asikhulume lezo ndaba abantwana basesini eyizokwenza ukuthi lo mphungo ongaka laba umuntu nomuntu esebuyele ezweni lakubo athi bengikhona esikhumbuzweni asiyizwida yabuyele emuva lensizwa uthe ngeli ilanga ngapha kwamhlabelengana ngisonomfana umhlabelengana ngapha kwamhlabelengana uma idlula ingane kwelinye igaraji kunomuntu lokhu ehlabelela lapha egaraji imbozi ngelinye igaraji zininzi iy'ngane zesikole kunomuntu ohlabelela kamnandi leliya garaji ake siyohlala khona uhlabelela kokwashela zibuthanele zingane ihlabelele lelo ihlabelela phakathi ihlabelela kahle uhlabelela njengangogamo kuze kubikwe emaphoyiseni kuney'ngane eseziyibutho ey'hlala phambi kwaleli garaji eze amaphoyisa bese ma efika afike kunemoto lapha le moto bese beyifaka kulezinto zaho le moto iripothiwe isikoleni empangeni esebelandela loya muntu bathi uma beyivula leli garaji yayisisho kunefonti lapha phansi lothiko lwamakhosazane elibhaliselithethiwe iqala yathi selithethiwe
ngiyangena ngiyabona ukuthi yashulile manje ufoka jela uhamba kakhulu bajela siyabonga abantwana benkosi sisesikhumbuzo esihle seqhawe lasezulwini nami ngithi ngithathe leli thuba lokubabaza ngoba leli qhawe ngikhona nje nezwe lakithi lihle ngalo leli qhawe ayibonkosi umfundisi uMncwabe lo emzumbe umfundisi onyazi lwezulu ayibonkosi inkosi yamaNazaretha uthi kula makhosazane babenza kithi emzumbe bathi uMashi waseDamasako ka-97 lakithi emzumbe esigodini senkosi kaKele kwakubiwa kakhulu ngendlela ukuthi abantu basehambile abaningi sebeshiyile izwe lakithi enkosini yesizwe sakaKele kwakukubi ngendlela eyisimanga kwangahambeki kodwa bathi ma uMashi useDamasako yasuka inkosi yesizwe yathumela umwabo yathi ngeke mfowethu yathi makunje yathi angisazi wathi umwabo yiNazaretha wathi mfowethu namhlanje asabe sekushebe ushebe uzoyiqediphi basukelela bahamba beDamasako babefika bekhuleka eDamasako bekhuluma nabafundisi ukuthi bayokhonza enkosini bekelela ukuthi inkosi iyokhuza lolulaka olusezweni lesizwe sakaKele bathi abafundisi bezwe lakithi mhlawumbe ngekazayo lapho yabiwa lapho mhlawumbe uzofikafi asifuni uyofa thina lapho bahlupheka bengasazokenyane wasuka umshukane wangena ngapha wabesekhuluma wakhuluma nomvangeli uDube inkosi kaDube wesemvangeli lapha ekhaya wabesehamba wakhuluma naye wesengena ngaphakathi wesekhuleka wakhuleka enkosini yezulu nomhlaba yathi leyo indaba akuthi yetelwa iyesizwe senkosi eKele kunezimpi yabiwa impi yakhona ingabuke abantu bayaphela kunamezidle abantu bayafa abangcwatshwa baphelela khona emahlathini yasho khona ngaleso sikhathi inkosi yezizwe nomhlaba yathi lapha siyakhona thina bohlele sebeshilo abafundisi bathi inkosi ngelinye maNazaretha abafundisi ngiyacela noma abafowethu singaba abafundisi kodwa ngicela singamshayeli ushebe umthetho ashebe wathume emazulwini ushebe weze emakhosini ushebe fanele atshele ithini ukuthi akenzini bathi bezwa abafundisi ezizwe esesizweni lithi siyahamba siyafanele labantu babuka khona yanganisabile indlela ukuthi bazophikisa abathini wathi nabanye bakhona baya khona beyihudula kodwa bathi babefika esigodini senkosi kaKele hakhona iy'moto zenkosi yezomhlaba zilandelana lapha kelalizwe lakithi imoto eyayibonakala ihamba lapha kwaqhamuka iy'moto zamasosha kuphela ngoba ngisho amaphoyisa engakwazi ukusebenza lapha ngendlela okushabana ngayo
ngiyacela ngicela impi lezi zinto zikhona kuleli lizwe ziphele. Yabuka Nkosi yasezulwini, yabuka ngapha, yabuka ngapha, yabuka ngapha, yayisithula, yayisibabheka, yayisibabheka, yayisithi ukusukela kancane. Yayisithi konjikuphi la? Kwathiwa ikacela, yasithi khuzanani macele niyeke impi. Khuzanani macele niyeke impi. Yayisithulela nasesulwini. Eyenzeke emazweni akithi ngoba siyibonile.